Saa cia Vilingi wa Sungamite saa muonza kamondele masama abilika ya umeloni wa sua na ni masama ilu makukwata Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila cha kiteka ikonyoni inyasiande tuambie na ilembeta yetu ya Ukamba kaunti ya Kitui, kaunti ya Masaku ovamona kaunti ya Makueni ndiulilikanya kana ni wakatatu wa matuku ele mwini wa dhandatu mwaka ni wa ngili ile na miongo ele na imwe kalivo ngomanyithie nitawairastas kithuku wa nzomo tunenani kwisila mitandaoni yetu valandeni wa Facebook ni Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku na ndeni wa namba yotumani mukuvika na SMS ni ile 3915 na indi watuma SMS vau va indevi kana mbesa utilokuma simoni kwa kutuambie Mauvoo maitu kwithiwa na mamutha ma mwanya tikwananya kana ndotonya kwithukumia yumundume umwe kwa isietwa Amin Ramadhani kuma utweni wa Katulu kaunti nini ya Matongolo kaunti ya Masaku ula withia wana thina wa kuona ni withiitwe aitwa isia biasara wa kutuma itamba na indi tukwatiane na mwandiki tu wa Mauvoo Boni Mutesia kubangaliko isu cia Matongolo vala wavikiana kumuthokea bwana Ramadhani na indi atumbanisia elivoti ileta u thayo ni kila imuthaitha na wia wayo na kila mundu enda kwithiwa na muimusio utena mathina ateo ila twasema mamutha amwe aingi ni makusango na kuona maundu memomu ila mo masio matena mamutha meothukuma kana mase mamutha kumana na mawo ni makwatawa ni thina munene na kuona matatonya maundu kivathukanyo utuini wa Katuluni twakomana na Amin ula wina thina wa methombe wa miaka 10 indi we nuthukuma twakomana na inya wake Miriam ula watwelanja kumana na thina wa Amin wa metho kini no na veo thina oteo maundu mangai mundu na matusa mathuku ko we ate mukwate kuo ndaenda aleo na mundu mukwate kuo kwa kamuma ali atinda wa nyomba ni waendia kuno x-ray na saa isu no wona ido zimwe nizo zaina meneni watu ya metho kwa ilovi ula kusiegwa metho ila waendie ni waandiki iwo ndawa woke unyo ndawa isu miejina zizi mwe wanizathelile vina lakini zizi ona meneni zikona woke unyo ndawa isu vandu va miejina na ila wokia nyo ndawa isu menenyela wona mathela kala iluyu bindu yalika methone make Amini ni wosietambia na alika skulu ni umwe musini wa Masaku vala wavundise kutuma itamba tanzia ya kwikwatia o kindu tione kalileo wasethea ni wayune na bina wa kwekala ki mondo nondo ni kindu chu kienda azoe lakini nenge hanana takomana na munana yo mawa aitethaiwe kiuthukumi ni mwendo wake ovamwe na maundu alangi maki musi aeli ni meyungamitie na kwelanja maundu mo ovala masomethangitie ciana cio na kwitikila maundu ondu mailie ngalikoni yakwa ni ethiwe yina challenge kidogo nundu yue nasa ni yue baba ciana nitena tetheania cia maundu yube thabaiki kupethiata wethia nyeno ningwithania na stress kidogo lakini nasioka no sabina na neanga inenge ketha no uwe wendie ki ndui nenga muiyo ndapicha aingo tunge anga imuvea nundu ina ovikisie andia cia be muthena na ko mu nundu tuina mbesa kana liu tiondu wa mitugi kwitikila kana no tumitamba utena metho undu la utumite andu aingi matetikila kana no tethia mawia meki vathukanyo indi kumana na wia lo tetha cia moni metikila na kufikia kumuthengea iyo itha no challenging muno ve andu mataikia na tato monya na miaka ni nyandumete ukesaithia membia mendo mbona ndituma na nenge ila mundu ambia ndo mbona ndituma nina apparatus cia kwa cia utuma cio baba
ninosanga mwonga mawiyone na ndatike sundi asembo mara moja na ndiambe hivyo uwe wange mabilivea lakini ona ndembete saa ingi utono komana na kwa ndembete ona saa ingi ndena wait kenino yakwa labda ubandu bala bakubene sitiva nditono komana kendo kikanomese ando inge makasi labda mundu we wona nthi nitakwifanya wifanya lakini nyabaike ndonona no mbindu umanyi wake Amini nusanesia aingi ovala mwendo wake otae saitikila kwa mituki kana Amini no atonye kutuma kitamba itino wakona tumete ovamwe na mondo alangi ukuna takukua von na kusukuma kami na mukulia no uwe waumia vosu ambia ininye na umia na umetia nesa aya yu labda elate na kithangathi chetwa baya no we ukikuia nthini akoso mwiko akekisio bundini ila nesie kwithia ona nema kiana nditinda bani musie atethie maundu nundu aya na mania ndamania ikalamana nye yuethia yu na relax yo na ngethia ekite oethia no tati uko difa nundu ningumubata kwiko na keno kwenda kwika ila nethie atethie na mwanye bora hii waumia ukamana ni waumia no kindu chui kwiko yeka nacho maisha maende na kupikia bwetu tungeanga imuvea thukumi wake Amini nusanese aingi maikulia athukumanga ata naonanga itamba iyata ondu mwe na kuvathukanya malangi ma itamba indi ni kindu kila wisi kuma skuluni ithawa challenging kwa muno mayasya mundu utona nthi atona tuma sindu smart aki nyenese nundu ndichene lakini kulingana nundu nikitumeta nenese ni smart nundu ila na umelacho ona andu inge mambe atinya ndumeta lakini ndimonethia ndimea wendo shudia okanena pareta nina kila kindu kana nenge we ngutethesia nukona ngutethesia we museo ona gutwika ni wakunikie muno itino wakwaze metha iju emakulia andu ala mekomana na mathina ma muthemba umosa maundu okwa mituki na kwithitikila na kuendea na kuthukuma kuma utoini wa Katulu nitawa Mboni Mutisia na indi nilivoti zeo mwana ukuma kwa mwandiki tu wa Mauvoo Mboni Mutisia mundu swetwa Amin wende na uweso wa kuona indi nukutuma itamba we mundu wile vaya ndeno yasya kuyema wea na wina mamutha onthe ndisi wetelete chao na ngai nukwa thimite tutiane na livoti esu zama ya kumandika alimu ya TAC yingwatanyo na NE ya ndamuvyani wa kisomo ni matwaisya umbano skuluni wa imwana wa Kaloleni kuya Kibwezi kauntini ya Makueni kunena nisia nziasya kwa ile kisomo kisioni keu ndini wa chathi keu asiei na ndongo isia kisio nisia kulua si kisomo vatani nundu ni muyo wa kwete maendeo chathi keu ni chavika kana chathi keu ni chavikwa ni asiei alimu na maofisa anene ma kisomo kuma Kibwezi na serikali nene and then we improve the middle school. So hata kama ulikuwa na max 10, still unaenda form 1, tena tuna improve. It means the teachers are working around the clock. Teachers are working around the clock, and that's why we have called you here today. You are going to be our ambassadors. Ukisikia maneno ya secondary education quality improvement program, unaijua, unasimama unaongea. Inasema kila mtoto msichana na mvulana aende form 1, 2, 3, 4 like that. Amalize. So you can now see the program from the ministry, from World Bank, the ministry to Kibwezi. Impact, you are seeing it. Talk this impact to your people, wherever you are in the church. That the sub-county is doing fine and the government support is very high. As far as CPC is concerned, as we sit here
about 8 zones in the West Sub-County, and the CBC is taking place. It will be there since Monday. Yesterday we were there, I believe it was a holiday, and it should be there up to Friday. The people in charge, again, are the curriculum support officers, and that's why they are not represented in this forum, and also the champions who have been trained in that particular area. And what we are training them in is in preparation of the children who are back at home. We've been told the grade 4 students are back at home, and we expect them back in faster. So this is a preparation of those students who are, or those children who are back at home, and we want to ensure that once they come, then we are ready for the grade 5, and the training will continue even for grade 6 and even for the other. Mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge kuma kibwezi niwende na kuthinikia livoti isu na tuivikia mwendoni wa saa 1:30 cia wiyo nukwithwa aikweteyo kwa withianu tutiane nake akatutiane na livoti isu na tuona livoti ingi kuma kauntini ya Masaku vala amwika kuma Mwala kauntini isu ya Masaku ni mavikiana kumunyuva bwana Kilei Motinda kutuika mwene kivila wanzama ya Mascouts makamisa na manzama ya Mascouts kuma isioni kifadhukanio vandhi ya Kenya mainena ni makulia amwika malike ikundini cia Scouts tanzia imwe ya kwesiania na mituo mithuku tautumi wandawa cia kumila. Daniel Mwongela na ilivoti kwa withianu. Itina wangwatanio ya Maskauti ukamba ni wa Mwala kwikala kwe vinda ya sama tena mwene kivila yukwe vinda ya mbe ngwatanio ino ni ya mweki angovia mwene kivila wa makontrakta kauntini ya Masaku Kilei Mutinda kuosa mwanosu. Yenda kuasia umundi ni na utanu tana tuikithwa chairman wa Kenya Scout Association dhini wa Mwala Sub-County na niwe kana jukumu nosa kwa moko eli nenda kuwazanga serve in that capacity kulingana na mea ya Kenya Scouts ila na ile kwitha ndichia meetings kana ditongwesya mikutano ya Kenya Scout dhini wa Mwala Sub-County. Tungwesya chathiki commissioner wa nzama ya Maskauti ukamba ni wa Mwala ni waelesekana mamusakuye Kilei itina wakwithi wa anisye mitalatala yonthe ya utongoi ila yendeka ni nzama nene ya Maskauti va Kenya. Na rigwati kana ni mwasome somo kana thini wa scouting kila kingi biwo twatia ni integrity na ilengi twatia ni mundu kwimbua trusted kana getha mundu ni mwekigu isu number 1 ilisa atumie chama lutotu ku university au monthio embwa hapo indewa nondu zinduzi wanthani wethiwa nacio kwou ondu wazia tenda ku register more scouts thina wa kikundi kino kitu cha scout thina wa Mwala Sub County ingi thini wa chathiki na kila kivikitwe ni makomishona angi mama scout vandhi ya Kenya Kilei ni waunya witano kwa andu mamika yonthe kulika ikundini cia maskauti ndaelesya kana siena utonyi wa kuemea mituo misio na kulunga mikalile. Ninaumia witano kana ina requestia cia imaitu cia na ila cio soma kana zinthino wa primary school na secondary school situ ethani batoneka sioke kana support this kind of association sioke na ti siana ngewana siana situ nikana withie ni cia supporti na ingi cia twika supporters na cia unga mukono kindu kita Kenya Scout Association nondu kindu ni kibundi as values cia mundu kwithe trustworthy na kwithe mundu tona kuikika thini wa society kwou ni kindu kitona kutoya ciana kwanza yanzio ugethia ciana situ ni ciana kwanza ila elite kwou twikulia asi maitu maite ciana kwa wingi na maisi encourage cia school nikana isi ukai support kuma va kisioni cha makalo ya thwe ukamba wa Mwala Mutongoi TV sitoko ni Daniel Mwongela. Na ndi mwendo musesi alivotisu ya Daniel Mwongela niyo kwa mboto twa uthiumoni wa mbendini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa monza indi metekilini some mautumani eli utumani omwe kuma kwa ile 3 kenda imwe 5 na ungi kuma ngaliko ya Facebook kana ambia na Facebook Mutongoi TV Mauvoo ma Mutongoi TV no motu ikia kuma kitui county tuned usuyetwa Katovo Junior kamwana kana Katovo
Okay, na indi ngaleko ya ili tatu kenda imwe 5 ninesoma otumani wa uyo aite ta watinda ta broke tho kunye na atinda nesa vamwe ya twatinda nesa Mutongo TV ikwete sawa sawa otukona muthenya TV yakwa ni Mutongo mbeteda nikase ilanzo kolo ya mwe na indi kala mitamboni ya Mutongo TV ninzi oketheti katwa mbosemba matukane. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza Kizuri chajiza Ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli Vai mundu wema akethe bathei Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiambokane ngi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sebanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo mbua nayo ni yaikie kuwa tatene uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baadhi ilia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene nuwete kunuwete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba nuwete motoka kweza yumi wa mbemba anenzo ametayesiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwata nundu nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa Ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wa katatu kwa mbe ya saile na nusu sia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Hello, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa udhamali nesa ni utinde kwa ukoni wa simu. Yes. Mwekene ye mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ivoka iso mbeso ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi ya diye vina wakwata. Ni vina simu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala hivo unu naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai. Kitai pumuzi kwenjuka notu ine. Polio kwe mundu eko lona mundu akwane warela ndambezi othemba dia motabisie. Dia motabisie ndambeye. Kanota simu wakunye ndukambisie siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya male ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Saa muonza ithonokete ndatika 19 na uthocha ingi niende na kumanyithia twende na kuneana kwisila mitandaoni yitu valanthini wa Facebook ni Mutongoi TV enda like page yitu na indi wisemba vaya nthini wa Twitter @Mutongoi TV KE @Erastus Kithugu uvikie na kutwatia kana kutufollow na indi namba yotumani mukuve ni ile 3-1-5 imwe kwa imwe nginya kauntini ya Kitui. Mundume umwe kwi umuthi ni wathakwa kotini wa Chuso kuya mwingi kauntini ya Kitui aikonanwa na kuvucha keli tuka ukumu nini mwisililwa kwa isitwa Bwana Mombo wetekana tawavukise keli tukau kwi mwaka muthelu kisioni cha ngungani na indi kwani esu ni yende na kwithukiwa kwa oina mwandikitu wa Mauvoo ula ni Lina Musangi kuma mwingi ni wende na kuatia na nuku tuete livoti esu kwa uliku ndeni wa Mauvoo maitu ala mati. Na tuo mwingi tutanambolekanya na mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi ni wavikiana kwitha aitumbanisya livoti ye mwanya yetawa uvuku wa mwingi na no kumana na kiu twethiwa twinenia vautina kana nthini wa livoti na kuonia vau mundume kuvatha kwa kotini aikonanwa na kuvucha kele tukanini na yu ni kana kisio cha mwingi kauntini ya Kitui nikithietwe kikusia maundu maingi mavuku kwa kavinda nthini wa livoti ye mwanya muthenyani wa umuthi twikunikala maundu ma kuvukwa kwa siana nini na inde livota witwa mwingi Lina Musangi no tubanise livoti isu na ila umevatisite akameta uvuku wa mwingi na ki ni kilungu chambe. Enenze mangungani ila hii subcounty ya Mumone mwingi ya Yolo ni mamekulia serikali ya Yolo na serikali ya Mutiuko ili kielekate kumatana nena siko sia ubukania ila sithitwe sikinyete muno subcounty nesu na ukakwatana na department kiyoke ni kuatia siku 3 sia ubukanile ine kikie subcounty nesu obala enenze ma subcounty su mabikie kumia serikali ili kielekate nundo 8 mo omuno ma skulu sia musingi memisione Tibino ya Mutongo nina tambukie kisioni ki obala tunathe etu atatu ma kilasi kia thanzatu na muonza mabikiete kuvukwa kuma kibalo kia ngungani mwana ni wakwato subio museo mwana makwelese siko isu etu ani mana isekanani mabukitwe ni andu mesi na mobukania umwe kati wa asu atatu niwe wabiki kukwato na kuthakwa kotini na muno na siana Malia muthina ti isito yake na ula wi kilasi cha muonza na wina ukuu wa miaka 17 akwelesya kisese kiini wasekana aendete kutaba kiwu usini wa kikunu vala mwanake umwe mutui woo wa mukuse ise kithekani na amuvukia mwitu uune wa mikule serikali ilikile katina kuikithia kana mwisililwa uune wa kumana na kuoko kwa miao kena kungwata na kiandu akithekani ninguvo ya serikali vikena kundethe sikena ni kwata masomo inya mwitu uuni wasia kana matuko asunyanya mwi wa 10 mwaka muthelu mwitu wake amina uvukwa ni masikati ye mwanake usu obala wabikie kukwatwa na karaibi wani kimwana ni tunatoye case mbe na kimwana ni nkinaobiwe nkina kwatu ile ngine wasekana andu ma musi wa mwanake usu methitwe mo matele mangia na kwasekana onamo ni mo masikata nundu musi woni wa athui ovala Eunice wa mienda serikali ilikile kati oyu kila kiende ni kukwewa nundu ithende kindu ai bandu ikwani gwibika ikikuma na mbondi na twize osikatwa tutenginya tutebala twi ngukula cha serikali ilikilile kindu utuini wa Tondora okivaloni kiu kia ngungani nitukomanie na mwitu wa kilasi kia thanzatu ovala utuele isekana atumitu ni nyake kuthia mbembe vala asiokete musi wakomanie na imwana ile sina kibikibi sia mwene si umuma sia vala nake wetikilile kila uteisi ni kana kukua kuu kana kunengwe lift nikuwa kwesa utumwa abukua Alika bala kwa njina kambia lift ya kwa hiyo ya na nakinuka
Atuka mwana na kona mbeko makambi tena kangwada kambalite kande mbuya ngoya inya wa keli tuku aisekana kwi matuku mwonza mwi wa katatu mwakani uu atumite mwitu wake kikuno kuthia mbembe bala wabukiswe asiokete ne aisekana mwisililwa usu itina wa kiko kiu ni wasembie athilo vina bala ndaesa ukwatwa na umisemana na kanenge akende tusiva lele kama tukamandi kwenda mana mundu tu wangu atanazina na wambalo chanza nidi kuwota kama hivi waweta hivi ukojenda zibikali tutepesi kwa madhina tazo outu inusu watondora kiko kingi kia obukania nikine kikiesu mwitatu nzelu mwisililu usu wa obukania na ula wetikilile kukabukia kele tukauka kilasi cha dhanzatu ni wakwatuwe lakini kwanana na inya kele tukau ndabi kwa kotini alango matuku mate mengi twegwa mwana kiwale kwa muthenya wa Jumatano ndu gwesu kiko kukia kikere Jumamosi Jumatano yubika mwana kiosu alegwa twina report na alegwa tawezi kiwa balawi ni mareipiwe kana ni mabuki akwelese kiko ki mwitu ni waiseka ethiwe obongwa obala mundu ume usu wa munengie silingi mana eli na ila wale amukwatie na binya amubalucha na amubucha ambe anduma baate kito nduma kwenda tukwenkalanga angwate linda nekuja ila nekuja nene tunede andondeje nekuje ngwekalanga ila nede andondeje nyina muguma kwoko twithiane nzini wa kilungu cha keli cha Mauvoo a masiko se obukane kwithia sikinyite muno sub county ya Mumoni oila ikaunti ya Kitui nikana tukuelesie mitalatala ila serikali kubikia kwika nikana ikithikana siko ise obukania ni siathela kuma sub county ya Mumoni mwingia yulu kaunti ya Kitui nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi na indi sieko tahini sieko sia kumachana sieko sia ndoni na kisio cha mwingine kitiro ke mule kwa mono nondo wa sieko tahithi na indi kwa livoti su kilungu cha keli kwa tiani anake Lina Musangi mwendoni wa saa 1:30 sia wiona saa 3:30 sia utukondeni wa Vilingi wa Mauvoo vala kwithiwa aikwete kilungu cha keli na aume mamwingi kanina tabiesu kanesa omemotomani eli atatu na namba umala ono easia tusongete imwe bwana Nzomo ende ya kunengania pole kwa musi wa munyanya wa Kalembe ndile ninya Mutongo ipatu na bandi yakwa ya mwani sana ni pole sana tu imwe ivinda ye ya kimeto nginya tumumasi naende ungivano akwasia Mutongo TV yesawa vyuko kiomothe chethani ward ni ngoi David Kuma Kairogo ni kwa tisinga leko sia mwingi aya nake uno ya sia Mutongo TV adhiriva yukite nesa vioneka lokinzangi wa Kanani Mbuchari na indi kanisome elima muthia Mutongo TV ku mitambo yesawa ni savale kuma mulilikoni na indi uno nake asia niko hapa na wasikia kutoka Machakos Madhenge tuko mbele pamoja na indi fauni vanabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa mwonza wekwatiania na Faith Mackenzie wa Mutunga siongama mwendoni wa saa 1:30 akunengelelie Mauvoo tondu makwitho wa maende na kukitakanyeni ta Erastus kithukwa Nzomo na no kwatiania nake DJ Biado wa Kwitu wa Mosi theno wa kilungu kimwanya cha ni chavya ngwatilo mbathi muthemba wa mbenga kwa oyu ni kuendea lunch ya kwaila tuanesa